bangena baphansi siyasibingile sithaze yamlandela uThembile Gqehleni usonda mathakathi isebavuya u24/7 umakhala siyaphamile njenge-ambulance buya umfoka boss utshisha umjanti umyeni losela ukugqishela ngotwisha ubuye ezantsi engcobo kwandini ndibanela mhlawumbi nenqapha umfulanda uphuza ndiphuza noqala sibe nawo ngabonasi ukhona uface to face eqaleni liwelelawo andihambi ndedwa ndihamba nawo sikajakeje utishala wawo